Pamiarsa kerama ring Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, rajak melaksanayang tradisi nyeb. Nyeb pinaka tetamian leluhur sane kemargiang antuk ngerastiti nunas kesuburan lahan pertanian. Klien adat Penglipuran Iwayan Budiarto Mausang kerama Desa Adat Penglipuran anutin kapuruan nyane pina ke masyarakat agraris punika mawinan ring makudang-kudang dreste sane rajak kemargiang mapai ketan pisan sareng baga pertanian. Sile tunggil nyane nyeb inggih punika tradisi antuk nunas kesuburan. Melarapan dreste inucap kerama side ngawitin pertanian sane katah kemargiang ring bulan Juli kaaptiang ring pemargi inucap pertanian sida memargi antar. Puniki ngawi gunayang serana merupa sampi antuk selantur nyane ketampah anggen serana upakara. Upacara ritual ka enter oleh jero kubayan sane pinake pamucuk pini agang ring desa adat Penglipuran. Kamiletin oleh samian kerama desa adat Penglipuran sane kelaksanayang ring tanggun wates-wates wewidangan Penglipuran. Pamuput nyane upacara ritual kaedin antuk magiang kulit sampi majang samian kerama, raris kulit sampi inucap ketanem oleh kerama ring tegalan suang-suang, pina kecihna keramane nunas kesuburan majang ide sayang widiwase. Dayu swasrina Bali Pos nguningayang.